Whatalwhatul nei fo i tūlala o Samoa Entertainment TV mai a pia. Male whaopoponga ana tala i o VAIFANUA. E valunga se ngā sele wa whaia i whai unga le malo e ave intia mo tonga fitinga. E pe ona whai loe le fionga le pale mia la aulia le mali e toa o se taunu unga o whaatohu whala inga whaalwai asol kapeneta. Mai wha maunga le malo i lana newspaper le Savali e se 10 miliona i le se 10 miliona tupe. E alua le malo i tausanga ta itasi mo tonga fitinga i intia ma New Zealand. Mai ua tanga ia i nei le malo i se awala e mawhai ai. Ona tonga fiti e Samoa ana ia lawanga se ngase nai lole ave mamau. Ona awala e au fia ilfa atu langa o mtanga aluenga o soifua malo loina. I to tonu o le tolu i le whata usanga. O ta penanga mtanga aluenga ia au mai masini wha apito e lua se fulu. E wha atino ai siaki ma tonga fitinga a forma i Samoa. Ai o tangata e wha ngao i o ia masini. Male tausinga po le maintenance wha awau. Ma oa o mai ai o tātou tangata o ngārulu e ai le mtawhaioi. Wato e le leile masini wha ata tele le CT scan. Ma masini e ngao si aile o ke sene o le whalmaitele i mototua. O le whalmaitele i sa le longa msa isi whalmaito na i mato isi fofua ngā le malo. O tanga ine iai e pe on wha ailoa e lana newspaper le Savali. E le toi tuk mamai nei leo tangata o le lato au whai ngā rue ngai mamai i tua whamtalanga i taimi o sa whainga po sa ili ngā leo. O whamawina e le Savali le malo le whatununga le fionga le palamia. La ulia le mali e tole wa te plata i vau forse Schmidt o le minister o leo mol komsina le tu mau o yei nei le fionga afamsanga Samuel le atawa. E tangai i se whaatatau e whaia i le leo na mama i whaamtalanga i le ainga na alu i aile o se whainga leo. Ai o atu ua le o yai le na maasalomia. Le se fulu mon tupu rates le na whaini e matautia. Tautia le matanga ma wifi a onga. Ia, o isi tangata taua loa le malo. Whainga ruenga le lei sua tusi, lo ia. Ia se si sila la o toi. A lea tau mwhai atu nei, de fo ina avela upu wha malo si au i whai a onga. Tanga tō rua whai a onga na mawai. O whea la me la tatu tōna nofo ai, ma o mi wha niwa le ale le wha whitau. Rua tau na whai roa. Paulo le au wala e porokai. Pau volo le wala e sosoani e li ima tamai tai leo. E sosoani tau fio finga. E o le me sili na leanga. O le su e tupe i le olo le atunu. It's blood money. As I always said, o tupe no tupe ma le toto. I le ni tupe le lei. You know, tupe palpala me ia ma walta ma aingo la wali i le. Ia o isi tangata mtau tia ta avale feo ai. Fale no no foi. E le ni ngā luenga. E se vaila mele tupu nei. O le a fianga te lele nao le va ai te mini. Ma e leto e foi lo viso leo. O mono vantanua. E leto e solo muli foi le ngā luenga. Ma sina fau, tau nu mai leo mai New Zealand e mai sosoani. Paulo le wala. Sosoani mtanga luenga. Au ta pena foi. Langor soi fuo leo le risky. Lan fa malo lo nei le si leo i le mele o le nofo matau le liki le rate nut. No fato nua nei le komsina le fa malo lo. Tangata whapea. Tauna e veta loka mwha whalpui. Ta toula ia le ta uleanga i ntanga luenga. O le liki o osfa inga leo. Whawhela pena liki ai otu leo whaasanga mali tangata le pe a pe malos. O le oki ngaka kāre mea. E re whea. O mano whai komsina nei whai polar fufuanga. Wha malo lope charge pe ave loka pola se me whai. Langa e le anga i le matanga luenga. E danger, e le lei e la matia riso i fuo leo. E vai atu leo wale ma watu le tāket na watu. E tasi le tangata, tasi le uru whai toa. Le na atu, ai atu sola. E mawaltala, na vili atu le leo tau le. Ili atu leo tau le la latu dos whainga. Tau se tonu la foi la tau wha maman tanga luenga leo la tau ia. A o mano wha tonu ina le komsina leo sila toa le lei. E le saunga le mua le ofisa. E la matia ele soi fua. O la tau e o wha. Nantou lo lan men tupu na isi leo le apeni a mina le na umane. Lan wha te ingol mena. E la tu stama lau wha tali mai tangata. Same thing.
Me la leo le kaliki fa pene o le malu fai unga leo e fai. Ona e altu inga mele. E o atu ala o sa uni martangata lai o male me fa lalo ai tu lo lava. E fai leo so fa inga i leo atu. E tencha. E le na e manatu le wa matana maua la tau nei e le fa maoni. Ila toa wa unanga e kaliki information tu la matia so i fua. Ma leo lo ri ima tamai tai leo. I whaamaunga mtanga luenga mai ana o sofa inga ile aso iwo te semalu o rua lima anga i mai ile aso luas futolo le masina le nei e se fulu. O sofa inga na whaatau nu wai. E whaasul whaatangata na tau fia mai na o sofa inga tolu suli mali i a iwa ta mai tai mai o ilato uma Samoa atu i fale o lo o sofa ia e molia umali tu la fono. O le toa lima o ilato nei whaato a mangalo mai tu ese ona o whala au whaasalava. Ai o lea ua toe tau fia foi, o le isi toa tasi na toe wha foi mai Amerika pena ti poti mai. O le a fio anga sa mafuli i ai o sa whainga ma mauai fuala au wha nei e au fia ai i a lata, leone, vai lele, vai tele, vai telefou, whangali i uta, whanelau niu, tai, ma le au waa. Sau noa manino le ata o suenga ia a ilatou na tau fia e le aini ngā luenga le lei o ngā lulue ai paulea o le tō manga o lo o whaalangolango i ai le tau singa o lātou a inga maolai. Peita ia maua e le tele o a seta ma me tō tino o lo o umia e i lātou nei ma ua ngā ilimta ngā luenga e tau fia umai a seta ai whaanga solo i aisus e ngā whaapitoa a le tula fono. Ai mai le ansonga fuas fuluono o le lua o lua lima i le ansolu sutolo te sema. E fitu o so whainga na whaatino ai, ma maua mai ai paipa e ula ile aisa o maliwana ua whaapulu mo le whaatawina atu, ma se leni e au fia ile lua feono se lau fitu sul valu tupe Samoa, 5 se lau ono valu tupe Amerika, afe 5 se lau lua 5 tupe New Zealand, 3 se lau tupe Australia, ma le lua se fulu tupe fiti. E to as fulu fitu tangata na maua mai ia o so whainga, to o lua ta mai ta ai as fuli mali i mai o loo tau fia umai leo sa i au lia le aso sulfito februali e vala awai ala to mta upu i luma o le wha sinonga. O le mamafa o nei aisa mo le tanga pepa e tasi e lua te sima le fitu tolu kalama. Inisi o tala, mai le so upo le malo le ufa ala ulo alo ia le fionga le pale mia, le sunga la aule le mali e toa. I le aso lusul fao te semal felo ingam tu stala ufa amao ni ai el kapeneta le tofia. O le fionga iaf pulea i Roger tole e foa ma ofisa sili fou. Mo le pulenga o mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa po le MCL. Mo le umi e tolu tausanga. E o mai le so was full tolu tausanga o ia tau avea tau finga o le ofisa sili langolango. Mo le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. Ai wa ato ai foi, ma le luas fulua tausanga o lana tautua i le malo i tonu lava o le mtanga luenga i tasi. O lo ia umia whailonga taua loa tike li whaatufunganga, le Bachelor of Arts, mai le University of Pacifica i saute. O le diploma mawalunga i sosuenga taua tina e Postgraduate Diploma in Development Studies, mai le matua o whaiva i sosuenga taua tina e le Master of Development Studies, mai le University of Samoa. Mai la fo ile so upo le malo le ufa ala ilo ai le fionga le palamia. Le tofia alo ia e le kapeneta. O le fionga ia le soilo fale upolu Ronnie Siaosi ayolu potea ma ofisa siliol pulenga mo le mtanga luenga of sota inga ma whamatalanga teknolosi le AMSET. Ua silia le lua se fulu tau sanga o lana tau tua inga luenga SSA le malo. Ai mai se pisinisi tu ma oti le tunu. O ia o le sui officer sili o pulenga mo le mtanga luenga of sota inga ma whaamtalanga teknolosi talu mai le anso whao me o le lua o lua lua. O lo o ia umia whaailonga taua loa le tekeli i whaatufunganga po le Bachelor of Arts, le Management and Computer Science mai le University of Pacifica i saute le tausanga i lua afe. O le matua i whaiva i le sota inga tau teknolosi Master in Information Technology mai le University of Newcastle. Lua afe sulfitu whaatasiai ma le tusipasi wha i le pule ina poloketi Certificate for Project Management mai le University of Pacifica i saute i le tausanga i lo o sfluiva. E tolu tausanga o le tofinga. E sili el selau pasene wa si ia i lunga le mea alofa tupe, aleli i International Strongman Chaden Lang
Mo whanau lea na lawe ai mai sāwanga, ma tau sile loto ale Campus of Hope i tōna i mato. O le ona masina taluai iuni lua o lua lima na ia ave ai i le SVSG, le se fulu a TALA peitai. O ia wha mea alofa atu mo le kilisi masi lua o lua lima. Le lua lima afe tupe au se talia. O le ali i lea uwha amawina lo na malo si wha vau malo mai o lana malanga mai le tauwanga a tangata sili o na malosi. Na wha alongo ai i le SVSG ma whanau o lo tau si le tō manga. Ma ia avatu ai le mea alofa tupe sifulu afe i le nā taimi. Ma whaatau ma mafa le McDonald ai o mea ta alo e pei o polo la kapi ma polo soka. Ma ia whaalau ilo ai le sa ili ngā tupe i lungo le GoFundMe le ana mawai le lua sulima afe tupe a Melika i tutono le lima aso. O le aso fia sili, fo ile nei mo whanau e mana tu ai pia le Campus of Hope lua o lua lima i le tele o ta longa ma me fia na sauni mata pena e Chady. Mo le whanau e au fia i foi matau mafa le McDonald. Saunoa whaapito ai le fionga le Bristene sili niulina change whaaftaia le alofa o le nei alo i le taimi o fiofofo inga o le alofa le nganga o kirisimasi. Na toi taliwa toi lava Mr. Lang i le tama malo si whaavao malo le nei Australia i le umane o le kirisimasi ma whanau o i le Campus of Hope i tuana i mato. O le whapoponga na, o le tautua whaiwhaipea lau Samoa Entertainment TV mai a pia, mau tala i o vai whanua i le nei fo i aso. Ai manuia tolu mango toi, whasoi fuaia.